Niki mangken sampun kuwastane sane muasta makurnan. Nah niku maku niku macek reno niku kenal. Dumadak niki adin titiang macekang sane muasta demen kebawasang niki masomah kinten kadi belelinge nggih. Mangken melingge ring satu rumah kinten. Dumadak niki sida nalar ngemangukan kerahayuan kerajengan. Sami sampun memati niku mangkin kicang ring manusia saksine niki ngawenten anak tuh kemawon sesampun kicang wawu pirengan cingaken kicang bebaosan indek ala kira ini sampun pada ase rasanya ring tepengadi mangkin kicang nyeledi angan juru meneso ring dauh waru mugi astu napi sane ke aktiang ring puseran perdana ngemulihan ngawenten perti sentana sane suk bersadi punawan. Itu, nah busan kan sebedingah, gitu kan bukti ragi, semeton saking buleleng, jagi ngideh nunas, kan ge, jagi kejangkepan aja, adek werdi, aja nih Pak Tut, Bapak, Kak, makejang, Bibi, jagi nakinin putu, apa memang saja ulian putu tresna, cinta, gitu kan ge, ajak werdi apa ada yang memaksa, apa bagaimana, gitu ge, kayak gitu. Memang putung lah gitu ya, demennya. Oh, oke. Oke, sampun piragi sareng sami nggih, semeton dijang penglincir sampun nggih. Oke.